misi ngentot aja nanam. Tuh kepok ada. Loh, wih, apa di bahasanya misi tuh? Periksa. Kantong. Misi pipes deh, misi pipes kengkenan tanam deh. Pipes deh. Oh, Pes tuh, pes. Pes deh, pes. Mana nih? Kisiram. Kedap. Kosong. Nade, ada wih, keluar. Kamarnya kelas. Oke, limanya pegang, limanya melanggar ya. Kenapa ke tengah? Warna. Wih, paten. Wih, ini pakai batu. Aduh. Nih, orang. Ini boleh kalau ini pertahanan mah. Didi urugen. Oh. Cening. Diamo. Kau bertahan. Kan pakai kau. Aliang. Mati-matian yo. Aliang pingat cening. Lebih unang nih. Aduh. Nih Bang bakal Ado sekanan apa kamu lawang tongos apa ini Pengen boleh. sini pingat jadi mati urusan tuh. Orang isinan pingat, apa isinan Aku pak? ngingetin. Kene anak mati pangalo nak ngingetin. Harus di gumuan itu isinya tulisan. Hari matinya. Tulisannya kaki atau apa benar bang? Lukuh tanggon titik. Kulit aja tulisannya. Lukuh tanggon titik meninggal dengan selamat. Dijadu nuk meninggal dengan selamat. Alasan ini karena apa aja bakat pabor ada tulisannya. Mati kalian nang apa? Yang sing urusan tanah. Lalu ada mah pabor nih. Jangan bangke perintah. Oh bahkan. Nek awang nek karena mama pingat ya. Padijane jane ya. Oh itu ya. Ini. Oh. Mana deh? Biar ada nak liwat. Dan nanti tidak ada lijo. Iya ada nak liwat Nak liwat. Kenapa lagi ngerti? Coba. Bahkan Iya ada macam. nak liwat sing kena bareng ngingetin. Nak beliwat kengkeng ngingetin. Saya ngajar ada nak liwat idang pada mace tuh. Oh gitu. Bang itu Bang Ado anggot Bang itu Nek ada man. Lagi berdeo. suk semua bapo Baba, apa ben? Apa ben? cening subur Rewet di bangke ini. laulan bapo cening dijani tegarang tole kelot kangen cening kelot kangen tole aduh itu dia jemak dona Bepel. Bakal ide cieng. Aduh. Awan kenapa? Angon kenapa? Oh, cieng bagi ide cieng kuning kayak gini. Kini aku semat. Aduh semat. Ini kan usaha ragodo. Yang cak mendagang semat bekarang cewek-cewek. Adik, gitu beli semat, beli komang apel ya. Sematnya lu gilik-gilik lantang, gede. Wah, demen aja cing ada semat gilik lantang. Semat gede-gede. Semat kok expired. nih Awan kan aduh. dengan jenenge kaden mau dagang tua ingin sebet angon sanana deh Oh, bakal ide cieng awan sana. do jeneng pari cedo laut tak jemak Padijane kali ini. laut tak Alih-alih nih, Ali ngeraos nasi sekarang masih. Aduh, ada. Iya kali ini. Mikirnya mati
mana tak dia ni bebetak baru. Oh, Kade nak pipis bang balin kantongnya pedak sing misi. Lana kengal-kengal jadi boleh. Sing siapa? Kalin papo jadi kalin papo. angon sana nih po. Ini pedagang tua ya. Aduh, Din medagang tua. Nyenawang. Nak mati ngurin mang hadiah kene sing tawang nyanan rezeki tete. oh, jadi biar pedagang tua. Dagang tua main. Naik sana, Sanan ukir, tapi ukir. perada, pangmu. Oh, pangluung ya. Nye nawang, kemudian dulu gini bapak, Oh. bangun ide laka sana, angon pedagang sakitnya lain. Sajo no Din, yang kita cocok nih. Aduh, Jani mirip ada perubahan sesakit yang saya kena masih pas kemarin kena, aja. enak toh. Baik, sambil Gitu, si je di setengah men, macam, larang lo Boleh deh. lah, boleh lah. Susah apa? Bawa sana, cai kamu. Segar saja, engke-engke ya, bukan engke. Ngomong man, yang pasangan tes masih rapot mau kejar kertas. Artinya lo ya ditukar. Oh, main Hening, yo balik dua ke nyilam. Prabot masih sebut Halo nyilam. nih jani pengseng engalan tengahi bagus sangat dia ditangan masih aku. sebut Oh, main boleh lah. jalan engalan boleh kan wah lo kan yang dari kene Ratu Dwagung napi mawenan pun ngocokori dewa ngewentang nang utuh sering karang kepateha medal sigi kiraku mangkin Nih jani geladot bertakar kambing pagodaan paman. Ini napi ke Osman. Depang nih semua liwat-liwat senten buko keni. Kemudian dari sing ada panjang teka main ke puri suri bencana. Nak kengken duduk di paman. Sugero di tiang matur kadi mangkin. Medaging kadi bawas palungok cokori dewa. Gumanti nenten wenten banyak takil. Kepuri kadi mangkin napi sani mawinan. Aku nih mawinan. Sampun titiang seselah Ratu Dwagung. Pemekas kewentanane puniki riko ring pegate Pak. Apa aduh? Ipun parokan palungok cokori dewa imade karuna memulihkan punika jatuh. Sami semuyuk banyake mriko raris rauh ring pekuwonipun. Duane makue pinunas pengidehipun drika kenten. Riyen sing gelah medakon. Paman sing matur. Uling mengeluh subawan paman ngkabang undok kene. Nyalik manah tidak ring palungok cokori dewa. Napi bawenan kadi punika sinah palungok cokori dewa. Brahmantia nuko ring sikiati. Di kene gelas sing pedih segala panjang
puri. Doyan kedo atur paman. Penuh bergelang. Uli kijaman matan paman kena bergelang narko. Yang kene unuknya paman masakone paman. Sama tuh paman ngemadakan panggung. Suri suryo kencana nih kedo kena paman nih. Amat nenten wenten mana diangkat di punika ulah dulu. Nih jani kangwang kitan pamannya nak. Dalakan puri. Mata lagi dibeli aku. Tenang dia dewa kanting amres kene. Di kengkeng di jangan ngamres. Ni mungkin sampun unukan pengapih ini saya. Bayang jam son puri. Oh, benar matur. Apa atur aku kapene adik-adik itu ya di. Jugro di tiang matur. Wenten bawa sida yare ring sikiati dia. Ngawe nang panjang enten wenten ora takil kepuri lah aku. Mana matur benar. Genggen mirip unuk nih. Sampun saking suwe di tiang sesela. Punika ring pogate pak parokan peluang Joko Dewa imade karuno memulihkan puniki jatuh boleh kipun nyamut kebosanan tua makin kewenten nangipun ratu duaku sedang sikat makin kewenten nangipun nabi pinunas banyak sido kesidien yenane diwas presida suke yenane suka presida kena penyukaan kadi punika Biko mawe nang laris modiosa bakten dipun banyak ring kewenten nangipun made karuna oh ingin jene unuke patutne agung kamu jangan nyelah tagih sanang tuake yen ali atas resto ne ada di jagat ini kekerjaan jagat yen sepanjaklah manuk ne madan apa dane bijau utawi apa dia mat patut dia matur kepuri tuh iya saya ada matur menang ini sejak agung ne kamu aku yen kadi pun kau bangyang tiang malih nyelah kekawetan ni pun mati karuna pelunguh Joko Dewa kalau kene ini tagih yang benar-benar Laris sanang tua ketagih dia yen sing bangun lautan gengge kena keagungnya mati ayo yen kadi puniko bangyang tiang kadi makin ngemarti pelunguh Joko Dewa pegawai negeri dinase oyong kini dadi nak sugih tumen dari nak sugih gitu bu kalau orang kaya sombong wajar tetapi kalau orang miskin sombong keterlaluan ada kuliah sana tua cip ini pengalon iya nak kalau ya nak lacur kengken mau bangkas ya nak lacur ke sepidan mau bangkas menuju gelem len krisis yang jani lah kau bersugih len bangkasen len oh bangkasen len sukses ini teman hati yang berada di nasuknih mau bangkas kan berbeda len dan jemerka liang jo rago orang nulis tau kau kok sugih nudang lagi nu belak kadrok beli sugih muliani enten makena beli
yang bapo. Bapo kemang sanan tua. Ibu apa matanan saya ada ngabang apa? Wali suge pakai dia. Somong jadi tuang kesugian. Kawalan sak ke di bapo. Ulian bangun ide sanan tua ke di bapo. Awak-awak mereka kapan jelas kembali kanti suge bukan jadi si kuangan apa? Ibu apa kan kena yang punyungnya cepo. Iya sajo. Kenapa deket? Abang punyung ibu apa nih? Kan mau punyungnya nih. Oh ini badannya begenap. Oh nana mah. Kuang ben besik apa? Oh kone. Nasi lanying sing misi. Ah nasi lanying. Tuh bisa nasi lanying tumpang adanya tuh. Dojin gitu. Kalau nabeng aja tumpang nak bareng. Main mana? Dalam di bawah. Iya tumpang kan saya misi. Suksema apa? Ini tumben yang saya ada ingat nyaman jangan ini klik-klik beli gulai beli apa? Ini dia main apa bapak pujuk, bang bapak pujuk, kangwang po. Montoknya kangwang apa ngeros? Montoknya. Oh, suksema apa? Dojin mantro. Coba jangan mantro sing bisa kalau iso mau mantro dong. Oh, kangwang po. Kangwang po. Nak sing ada apa nyan po? Wah nasi punyung. Lak-lak bikang, isi bapo udah demen bapo Tunggu udah dari ngawang-ngawang ingat yang ada bunyi mo. Iya nak bapo. Iya nih mirip melang bunyi dan mau lo. Untuk dia apa kuangan pujuk dia apa? Tinggalkan terus. Cara bunyi di bawah lo. Bapak. Mana bagi pesan bapo jenis. Ada ini anakku. Nesing jada lendua. Ajak keluar nulungin anak. Nasibnya bapak saja lengkap kemukaannya mau.
bapak ada jenis mati. Ulian bapak kabar jaya kapi sunaya. Pawenan bapak masih lampu. Nedwake made karuno kane nulungin. Nana pakai bapak. Semua dia lupa memang. Jadi bapak ada siapa Bapak super rumah sana ramantian bapak. Yang bakal ganting ini jami mau lo. Makanya pada ulu kena mulu tua. Jangan bapak. Alon-alon. Belah bapak jalan Konden kadiran seperangkat yang lambang. Kewalan mulu ke jalan bapak. Dumadak dumatik bapak. Mantongos ade melah. Ngemasin mati. sayang Di mati taruh. cuma Biasa Itu masih kerjaan apel. bapak. Mati gini kata bapak. Omah bapak ni subotlah. Sing ada dongol si jeneng bakal mesayo. Madak bapak ngemanguhin. Kijo yo pejalan mati. Bapak mantongos ade melah. Ajak iya nade. Dek, Cinya sedia muli di kedua. Ajak piana bapak ni mati. Kenapa? Irona lanang sarap tiga. Ampura yang dia Anda kok. jauh dia memuji. Anak-anak suar-suar sobat kamu tuh Mares sumekan yang membeli ya sih bang maka jakonya itu sebagiannya kuliah nih bapak ini ada ras panah-panah nih bapak kesengsaraan gini sing rasa sing umum payun diambil beli komang Yang mata made karuna beli made karuna berbeli kulit belinya menatan kau mengapal asmara putra. aneh madan lo belongnya dia beli lo belong tuh ada Yang mongkek. Menit nih lo mongkek. Yang mongkek. Lo mongkek. nih nih Ada tiang itu kilo santi beli. Nih nih. yang luas ada Lo luas pasar. apa dia jadi lacur segala meme bapak apa dia masih sepupu gini jangan laku dia Mire belum masih sube ningah keken rosi bapak sing dia belian nih nomor aja nih bapak beli aja Dulungin di bapak. bapak mang ide sanang kuliah sanang beli suka aja terus Tadi kene ngeredek beli masih nih. Beli. Saya sombong beli. Jak membeli je tiang kami dan beli. lah jadi menyama Tiang nyuk semang pesan lekan beli nih. beli suka beli liang kayak walau panah-panah di bapak sengsara apa guna Itu suki. kita dari uluh rawas lan ke pondok belinya beli sekuangan apa tolongin dia udah kadang orang tulungan Cuma beli sebuah ada villa daso ada. Tinggal pilih kan. Wih, dicoba Sajan atau sajan? Daso bilang. iya di kamar 236 banyak. Kamar cingla pilawa daso kengken nomor 36. Kenapa ngena hebat? beli legan beli nih dia dong semua dia meraten jadi beli Dede ramak itu sukses apa aja pagelahan beli nih yang
Tuh pagelahan dulu heja konya. Main pagelahan lu. Main ke pondok lah. Pondok agung.